হুজাই হাম হস্পিটেলৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া মৰহুম আলাউদ্দিন আহমেদৰ মগফিৰাত কামনাৰে হুজাইৰ মৰ্গছ একাডেমী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত বিশেষ দোৱা। শুকুৰবাৰে সকলোকে কন্দুৱাই থৈ বিদায় লৈছিল আলাউদ্দিন আহমেদে। তেখেতৰ মগফিৰাতৰ বাবে দোৱা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল মৰকজুল মা আৰিফ কৰ্তৃপক্ষই। As we know, one of the prominent person of Ajmal CSR has expired yesterday, and his legacy already we have observed yesterday in his janaza. মৰকজুল মা আৰিফৰ সৈতে নিবিড় সম্পৰ্ক আছিল প্ৰয়াত আলাউদ্দিন আহমেদৰ। আজি তেখেতৰ মগফিৰাতৰ বাবে পুৱাৰ মৰ্ণিং এছেম্বলিত দোৱা কৰে মৰ্গছ একাডেমীৰ ছাত্ৰ আৰু শিক্ষাগুৰুসকলে। اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. لا إله إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا حما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك إلا قضيتها ويسرت يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.